amasaha 24 gusa nyuma yuko u Rwanda rutanze gasopo ko rushobora gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, ikibazo cyafashe intera iteye ubwoba ku ishoramari mpuzamahanga. Ntabwo bikiri ibyo gushoboka, ubu byabaye ihame. Igihugu cyatanze amaso y'abana bacyo n'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo kigarure amahoro aho amahanga yarananiwe. Ubu cyafashe icyemezo ntakuka ko kigiye kureka ayo mahanga akikorera umuzigo wayo niba adashobora guha agaciro ibyagezweho. Uyu munsi turagaruka ku itangazo rikomeye kandi ridasanzwe ryatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, wanyomoje imvugo z'ibitangazamakuru akabwira isi yose ukuri kwambaye ubusa. Turasesengura kandi inkuru nshya leta zigaragaza uburyo ishoramari rya miliyari 20 z'amadolari rya Total Energy cyangwa miliyari 50 ishoramari ryose hamwe ryagaze hariya muri Mozambique rigiye kongera kumererwa nabi mu gihe guverinoma ya Mozambique yo yakomeje kuryumaho. Mbere yuko dutangira reka mbibutse akantu gato. Muribuka neza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame inkuru yasohowe na Jeune Afrique ubwo yavugaga ko we ubwe yahamagaye muri White House agahamagara umusenateri akamubwira ko nibibeshya bagafatiye u Rwanda ibihano ingaruka zizagera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akavuga ko umubano uzahita uhagarara. U Rwanda rero rutangiye gukora mu jisho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rutangiye kubahombya mu buryo bufatika cyane bijyanye n'ibikorwa bitandukanye u Rwanda rukora. By'umwihariko igikorwa cya mbere cyamaze kugaragara ni igihombo gikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi bagiye guhura nacyo aho muri Cabo Delgado nyuma y'ibihano bafatiye u Rwanda, ndetse n'Uburayi bukaba bwunze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko mu guhagarika inkunga ya miliyoni 20 z'amayero bahaga igikorwa cy'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, noneho tugiye kujya muri inkuru yose uko yakabaye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Perezida Paul Kagame impamvu yavugaga ibyo, impamvu yahamagaye muri White House ni impamvu yumvikana kandi ishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gutangira kumva uburemere bw'ibyo bakoze ku ngabo z'u Rwanda zibagira akamaro mu buryo bwose bushoboka. Tugiye rero kwinjira muri inkuru yose uko yakabaye, bana nanjye kuva itangiye kugeza irangiye. Uraza kumva byinshi, uraza gusobanukirwa byinshi kuri izi deal zose ndetse no ku bihombo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanzuro u Rwanda ruri buze gufata, cyane ko Olivier Nduhungirehe yamaze kwemeza, yamaze gushimangira ko atari ruzafata ahubwo u Rwanda ibyo rushaka nibitaba ruraza guhita rufata umwanzuro ukomeye wo gukura ingabo zarwo n'ibikoresho byose biri muri Mozambique. Reka dutangire inkuru yose uko yakabaye. Ibitangazamakuru mpuzamahanga byari byaramutse byandika ko u Rwanda rushobora gukura ingabo zarwo muri Mozambique, bisa n'ibigabanya uburemere bw'icyemezo cya Kigali cyangwa byumvikanisha ko ari iterabwoba rya politiki gusa. Ibi byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yifashisha urukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter kugira ngo akubite inshuro abatekereza ko u Rwanda ruri gukina. Mu magambo ye y'umwimerere, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ntabwo ari uko u Rwanda rushobora gukura, ahubwo nuko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Mozambique niba inkunga irambye itabonetse ku bikorwa byarwo byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Uko guhindura inshinga kuva kuri gushobora kujya kuri kuzabikora byanze bikunze ni ikimenyetso gikomeye cya diplomasi y'u Rwanda yerekana ko igihe cyo kwinginga cyarangiye. Ibi byemeza ko Kigali yamaze gufata icyemezo ndakuka, ikaba itegereje gusa kureba niba amahanga azisubiraho cyangwa niba abasirikare b'u Rwanda bagomba gupakira ibikoresho byabo bagataha. Reka noneho tuvuge ku kiguzi cy'amaraso n'amamiliyoni atabarika. Kugira ngo twumve impamvu y'uburakari bwumvikana bwa guverinoma y'u Rwanda, tugomba kureba ibyo u Rwanda rwahombye n'ibyo rwavunikiye muri urugamba rwo muri Cabo Delgado. Nk'uko inyandiko ya Minisitiri Nduhungirehe ikomeza bivuga ijambo kuri ndi yagize iti ntitwatanze amamiliyoni amagana y'amadolari kandi abasirikare bacu ba RDF ntibatanze ikiguzi cy'ikirenga cy'ubuzima bwabo kugira ngo
tugarure umutekano muri iriya ntara, twemerere abakuwe mu byabo gutaha, abana gusubira ku mashuri, abacuruzi kongera gufungura, n'ishoramari ry'ibihangange muri gaze LNG gusubukurwa, gusa kugira ngo tubone abasirikare bacu b'intwari bakomeza gushidikanywaho. Kuba babasebya, kunengwa, gushinjwa cyangwa gufatirwa ibihano n'ibyo bihugu byungukira cyane mu bikorwa byacu muri Mozambique. Aya magambo akubiyemo ukuri gukomeye cyane kumaze igihe kwirengagizwa. Ikiguzi cy'imari, u Rwanda rumaze gukoresha amamiliyoni amagana y'amadolari avuye mu mufuka warwo. Ikinyamakuru Reuters cyashimangiye iyi ngingo kivuga ko inkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ingana na miliyoni 20 z'amayero, no kuvuga miliyoni 23 z'amadolari, ari ubusugeranyije n'ibyo u Rwanda rukoresha. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makuru yari yemeje ko ikiguzi rwatanze gikubye inshuro nibura 10 z'iyo nkunga ya EU. Ikiguzi cy'ubuzima noneho, Minisitiri Nduhungirehe yavuze bwa mbere mu buryo bweruye ko abasirikare b'u Rwanda, abana b'u Rwanda batanze ikiguzi cy'ikirenga, bisobanuye ko hari abatakaje ubuzima bwabo barwanira amahoro y'igihugu cy'amahanga. Noneho tujye ku buryarya bw'amahanga n'ibihano bidafite ishingiro. Igice kibabaje kuruta ibindi muri iyi nkuru n'uburyo amahanga yituye neza u Rwanda rwakoze nk'uko minisitiri abigaragaza, aho kugira ngo ibihugu by'i Burayi na Amerika bishimire ingabo z'u Rwanda zarokoye imishinga yabyo, byahisemo kuzisebya no kuzifatira ibihano sanction. Ikinyamakuru Reuters cyasobanuye neza imizi y'ibi bihano mu nkuru yacyo yo kuwa 14 Werurwe. Kigira kiti mu ntangiriro z'uku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru b'ingabo kubera uruhare rwabo mu mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reuters ikomeza isobanura ko Kigali imaze igihe kirekire ihakana yivuye inyuma ibyo birego biva muri Kongo, mu muryango w'abibumbye no mu bihugu by'ibihangange, kuvuga Western Powers, biyishinja gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi ngingo ukuri kwa Minisitiri Nduhungirehe kurigaragaza. Ibihugu bifatira ibihano abasirikare b'u Rwanda, ibyo bihugu bifatira ibihano nibyo bihugu yirinze kuvuga mu mazina, ariko byumvikana ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi bibona inyungu zihambaye mu mutekano u Rwanda rugarura muri Mozambique. Ni ukuvuguruzanya gukomeye aho ukubita uri kurya imbuto z'ibyuya bye. Ngira ngo akantu murakumva neza. Si ibyo gusa, imishinga ya miliyari 20 igiye gusubira mu kaga. No kuvuga ngo ni ikihe gihombo isi igiye guhura nacyo niba u Rwanda rukoze ibyo rwavuze rugakura ingabo zarwo muri Cabo Delgado. Igisubizo kigaragara mu mateka ya vuba nk'uko Reuters byibutsa, ibitero by'iterabwoba muri Cabo Delgado byatangiye mu mwaka wa 2017. Ubu ubwicanyi bwatumye ishoramari rikomeye rya sosiyete y'Abafaransa ya Total Energy, umushinga ufite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 20 billion LNG project, uhagarara burundu dore ko wari wibasiwe n'inyeshyamba. Nuko mu mwaka wa 2021 ku busabe bwa guverinoma ya Mozambique, u Rwanda rwohereje ingabo zarwo kwambara urugamba. Izi ngabo zahaye isura nshya urwo rugamba, zirukana inyeshyamba zishamikiye kuri Kisilamu zari zarafashe kariya gace gasanzwe gakungahaye kuri gaze. Umutekano waragarutse cyane kubera ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda byashyizwe hafi y'ahubakwa ibikorwa bya Total ku kibuga cya Afungi. Ibi nibyo byatumye muri Mutarama uyu mwaka 2026 iyi sosiyete y'Abafaransa na guverinoma ya Mozambique bemeranya gusubukura kubaka uyu mushinga. Ikinyamakuru Reuters cyashoje inkuru yacyo kiburira ko nubwo izo nyeshyamba zaranduwe cyangwa zaciwe intege, umutekano muke ukomeje gututumba. U Rwanda ruramutse ruvuyeyo nta gushidikanya ko ziriya nyeshyamba zahita zisubirana kariya gace mu masaha make cyane. Imishinga yose ya za miliyari ikongera guhagarara ndetse abaturage bakongera kumeneshwa. Si ibyo gusa, ahubwo reka tugaruke ku guceceka gukomeye kwa Mozambique n'icyemezo cya nyuma. Ikindi kintu gitangaje muri iyi nkuru ni uguceceka kwa guverinoma ya Mozambique byose bireba bwa mbere.
ikinyamakuru Reuters cyatagaje ko cyagerageje kuvugisha guverinoma ya Mozambique ngo igira ikivuga ku magambo akomeye ya Yolande Macron na Minisitiri Olivier Nduhungirehe, ariko abayobozi ba Mozambique birinze kugira icyo batangaza. Ese Mozambique gushaka uburyo ibwira Amerika n'Uburayi ngo bihe u Rwanda amahoro, cyangwa yahisemo kurebera uku guceceka gushobora kuba ikimenyetso cy'uko iki gihugu kiri mu ruzinduko rw'akazi i Burayi ngo gishake umuti w'ikibazo, kuko kizi neza ko nta muntu n'umwe wasimbura inzego z'umutekano z'u Rwanda ku kibuga muri kariya gace. Mu gusoza rero twiteguye kuva muri Mozambique kugira ngo asoze ubutumwa bwe bwumvikana neza ku isi yose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasoje agira ati mu by'ukuri twiteguye kuva muri Mozambique niba akazi kacu n'ibyo twagezeho tutabishimiwe. Ubutumwa rero ntabwo burimo gushidikanya. U Rwanda rwakoze ibishoboka byose, rwakoresheje imari yarwo, rwatakaje abana barwo ngo rutabare igihugu cy'umuvandimwe n'ishoramari mpuzamahanga. Niba ishimwe ari ukubeshyerwa n'ibihano bidafite ishingiro, umupira ubu uri mu maguru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na guverinoma ya Mozambique. U Rwanda rwiteguye gupakira rugataha, bagasigarana na za nyeshyamba. Ese abasirikare ba South Africa bakubiseho bagashya, cyangwa aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bakomeje gushyikirwa nabo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imbonerakure na FDNB nibo bazajya kurinda ibikorwa muri Mozambique, nibo bazajya kurwana n'ibi byihebe bya Kisilamu mu ntara ya Cabo Delgado? Reka dutegereze turebe uko inkuru izakomeza kugenda ijya imbere.